welcome to Russia kan me todo da kom ka tempati ko share invite look atel panine kan kom pa pa kan putelen kan rong pa na masanen court Steven share rai ban kischa you kan ka kela kayang ka child one ka child drog kisakisen ngen sarawi ngen saraw me Jesus Christ Paula puenga katkiyang Ketrail maposon la kan ngene sarawi. Nya samentela la ngen sarawi. Miang kisagisen ngen sarawi yang got kiyang sapol makan. Pagkailan gak papa kaun Jesus. Itiba kay daga toko sokosoi. Pagkailan kasalita wing got pon sampawat. Ngen sarawi kang kay bitin na tel Mour cup. Wa. Mia wa. Mia limbak. Katak actigidik. Long suffering. Kay kananga ma miawan ngen sarawi nangka lesele mauri sak riori sak sluko saya wan ngen sarawi agot stong kai buitre trail wan ngen the Mour and go trail ki sang trail Mour and deep mag trail ibudi o kair talala bil kisa kisen ngen sarawi yeyi manamanen ngen angkot magin kasaleta kauno na tel Mour ranet iman ko saya tani orala tuan matu Mark Luke son Israel sonin tungkoi kaidek Israel me author kaidek Israel me Arael kosoi me ntung dinampuk sarawi ang kauno a masan apurael me moidong anintungi okay Israel writer ko Israel son Intunya ta tamar ka dede, tamar wrong, o tamar inspired by, tamar ngen saraw ka wait kinarail. Irail intunya ta so isme author, isme author do etra, ma intunya ta pukew, o ten puko haw yaw itangay mentunya tangay me author. Isme author te son intunya ta puk sarawi, yay kauno. Okay? Yay court. Agot kiyan son intunya taka. Israel me yang witness, Israel me yang katete. Mapuk sarawi validate what ki emelel. Puegi so joko saya history Israel me intunya taka rayang me gospel makers ko saya. Gospel in Jesus Christ puegi me todo Israel so kamelele Jesus. Israel ka me intunya ta gospel Israel yang memo, Israel yang wrong, Israel yang witness, eyewitnesses. Okay? So, Matu Mark Luke son, Israel kosa Mour in Jesus Christ, ministry in Jesus Christ, market caravan Jesus Christ, sapul matatok pon sambawat. Awut nan, wiya, iwasaw magtalud, Kamelele me atel Mour in Souleng cebam pick up cebam pokata tamit ce water nan puken wiya koto celari alasang de kamelele o memorki nge nan wiya pueki mogden ngen sarawi wiya riau wiya yu kauno inoki yang rail ngen sarawi rente ko laseli ko seli wiya riau inawo poida ngen saraw kachto Israel ngen saraw tiata pon Israel gotrama awiyawi Israel gotrama ronga sang Jesus mabangat kido ngen saraw Israel gotrama kamelele mo ye kai sisul ye kapakap sotro koseli mi di wasakis poran halle rakaskasik keso na yu ya reok tel watager ngen saraw kachto ngil and the rushing wind to jangilen Siniangan malamalape, merong ngilo ko doris chukilang, pwede ngen saraw jay chukilang ngen, aprakon, atok Israel, audi Israel, kiyang Israel Mour kap, kiyang Israel siniayen, makidigi ko parang kuat. Memasa pwede kamam kila kumatata, gi pataka silikid, kamelele la kaunan sawo. So, I mo kadin ngen saraw yo mo akan tiata po na ramase. Niya sa magda watak. Agdabang compare at Mour in Souleng just like young gone
tama kita watak pui wasame na wiwia iwasame adan Souleng the Christians ibudia ado pui gira lagame mon raksinga melele de resto kamelele apre klang ira lago medi da wen Jesus moket me Jesus wia patangi imarawia rabatangi okay mana kan me Jesus kasale nianso me kot pensampawat mana kan warongko uira kan mo poson lako au daut kita ngin saraw rakasale so iwasama atarail Christians the word Christ like life ibudia puino kame so young Christians raka kilang renda o puino Christians kodolil nana tramoya kja Christian yala ramas korosme kamelele Jesus Christ absoja mamorki okay kja katan ki Christian Christian po taken kamelele Jesus Christian po kaideki Muslim to yala religion adan religion ab Jesus Christ kashtoga saliang tele so tokas kosaya religion a wado lifestyle a wado kingdom of God taking dominion authority pon sambawat pon token tepel somau deep okay separation toror pasangan koto aramas ime Jesus Christ God kido como yo ngai takertanan religion duwa kau dak chaso tape sapal chaso draw den ngen sarawi so lapalan sift weta lapalan ko so sang eu Mour ko so la eu magtabang weki pogitan melelen Christian pui meche wata katanan nan wiwiya nan pukan wiwiya okay Matthew Mark Luke so no ko so say Jesus Christ ministry in Jesus Christ tame kamelele tame batangi tame wiya isime kaibuyedi had Christians Israel ko believers ko the first church Israel ko mawiyalar Caleb and Christ niara wiyalar puinin sarawi apkaide puinin sarawi me religion puinin sarawi me Holy Spirit okay rep sapal resolar pakpaki ko sonna takan merejikita lale ko sonne tele level yo Melimbak and God, Katlong da le taila o dig traila, Tazala Ranana Gosonet. Pocosonet on criminal, Cosonet on Aramas Macotrivo. The Chanani Gosonet, Malimbak and God, Panau de la time more. Limbak and God, Mao da time more, Mao tor Taban Mangasaleta Gaiden. Taban Pocapoca God, Taban Pocapoca Ramas, Limbak and God, so that Chailanani Gosonet. Jesus Christ. Got to fulfill a penny a mass and he's to abolish, he's to casorela, you could on capayata. We get sambar, ramas men capayata cosonet sotokak. Por resodra pass and king and sarawi, resodra pass and get Jesus Christ. Carada your pombob go away. Abo Jesus and capayata cosonet rena ramas, I got young child, fruits of the spirit. I got young child one ngene. Me limbak, kadak, o bamba, long suffering. Okay? Kananga ma, song mau tor, so that chavanana ne kusonet. So, Christians, ni do na ko sa iya, Israel me Christ like life. Esansal raklang na to puino Christian. Okay? Nan muet. Tell we are glad Christian. What is your religion? Christian. I want some Christian ibudio as a religion. Rakatan ke Christian poeki. Oh, these people they really living like Christ. Repatange limbak, rewawet ke limbak, repatange manamanengot, rakasaleta manamanengot. So what a real Christian, Christ like life. Anan muet. Kita religion aramas me sasa court puegi awatak puksarawi puegi akolanan Christian church cakatan gear Christian apkaiden cebam purala ninchapio Christian go sangya Israel plata sold out
for Christ. Rakiti arael Mour, repokata arael commitment, repokata arael lopu o idawen. Karjak Japan study history Israel come trapping idawen Jesus Christ. Restromela maori, remela suet, remela lokolok, pues remelan meremesan e ben Israel. Uidi dawen kauno. Okay, so Christian, pues yang kapreyang, Chaban so dramatic Christian chaban Mour me kauno pain sanger deep lang. Uya ko sa yure tele kauno pain dat baikan. Atak chak kam kamait kiki. Takja mimi ki jalole. Takja insin na mauk tanam deep maya painta. Okay? Maya painta what ki Japan soik deeper. Deeper me loyang Jesus a lokolok Japan soik. Kay dek banda wo Christ pain sanget te baikan. Ayap ye berberin nan te baikan. Kay den ban melana ramastiban. Okay? And Jesus of Nazareth is a promised Messiah of God, foretold by many prophets. Jesus Christ, me God to, we are in our God, Japan watak na silu. And so me kauno confront the elibore atamo ipo servento, and dayan servento. Eu ran wang kapetin liya pan sok, bon mangan wang kapetin servento. Ako sa tuan Masaya abang kodto langata pon lupo koros me bang kilang langi. Rapan anigem manaman opong ren sok pon mangan wang kabeden servento demon Satan onakan. Okay, koros me pan kiyang county sa Israel Mour. Koros me ban ipsapal, koros me ban autot ngeen sarawi rapan papa coach nan kisakisan ngeen sarawi. Okay, eu gisagis ye pung manaman. E pola po ang gatki ang gatel pung manaman. Lang nan matu reyesa kwalu and some Jesus yesatasang mela e patagiyang orongo all authority pung koros muy dong yoyer nan lango samba abot ilak Israel imekareta therefore go make disciples. Okay? So, and so me, como yung ngoy platar eng ban work in Jesus Christ. Kaya sodra, patapatak ni sodra authority, sodra pung. Pung me koyang pon Jesus Christ o kito po trial. Karata masanen coach magjay keng kapul. E anki authority, anki manaman. And arrest, Mour koros, me changan sila mong coach. Me miminan deep, me maskun, me salongapon. Okay? Magjaban nennen la, gejari actigatic, Mour koros, me ban kiyang kauno room when wrong, masan and court, upon the authority of Jesus Christ, pon sapol mo masan, again arrest, Mour ko, pwede mimi janan deep, ede bulilidu i trebel. Okay? Magarita ko sombal, Kichalakan makin share masan ang court, kay de ka try kosoy, kay de ka try lokay, kay de ka try masan, mia manaman. Pakaw na ilaki kitrail niya masani, manaman koros na lango samba. Kuyang yoyari makare ta kowe. Okay? Chaka kowe nan life, meman me wan ge court, wan ge wrong ta me wrong masan ang court mia mana, pantatok. Rem ore pagkatawauniki. Okay? We should turn to him by faith through repentance. Yukos ko sa yayar kodo. One kasampalan kitailan mangi. Wak pasangan Mourin Souleng me ipsapal. The Mourin Souleng jari. Kamu pan mangi aso ta kamu ipsapal. Pan sama kamu ipsapal through repentance. Kamu ipsapal sang niyawi. Kolula, just to yang saraw just to con me chakolula, ak chakatan gimme tape sapal, chakatan gimme, katawang and sarawi, and saraw kung katlong terena ramas makolula. Okay, mag just to kolula, chaw yesan sarawi, and so korostaba nosa,
Mesotang in Sarawi, Reta, and so Gorastaban Gokon in deep, and so Gorastaban we a buck mangoat, come got Kitong and Sarau, but just 2 wiki, but just a turkey youngy at Mour. Okay, so, and so Messiah promised long time ago, when Messiah kamorpan samba, as ang atranan sa nasisko ko to kauno, dear, ma peni bang kamorala sambawat. So go bagampil ko to kosoya, kachton Messiah. And so me eleloto na child mwe, the Jesus Christ got door, a true repentance, a true kolula, williakap, pokauno gat kiyang person. Okay, ko yama ayo, kasambalaban, o kaya ramas lamame, kachay korosan ka person. Kaya ten child korosan ka person. Miya chay kamele Jesus. A person me kauno kat kiyang kachay. E kodo kisakis yo, e kodo sangren god, pwe kikichakolula, o kata kiyang yatamor, tame kisakisakan kacha, ngayon sarawi to person. Ngayon sarawi to song koros me mau. Mesang ren kauno. Okay? Luke record signs lang we kanga kela kayong child challenge. Trok kisakisan ngayon sarawi. Trok ngayon sarawi. Pumagdaban build up a relationship ngayon sarawi. Chay banyang mokit nan manaman. Chay banyang kapakap kauno sapang ni manaman. Tame soki. Kauno kot parak, kot limbak. Chawata ng puksarawi, mamasani tama kachayl kilanga wiya, chay banyang wiya. Chay bilbang wiya laut sang pokita kachayl turin Christian, born again, spirit filled. So lang may ipsapal, out kungen sarawi kachayl tur sana nan Jesus amueyo. Jesus amueyo ikalip out kungen sarawi, ikin wiya patapatahan, kaskas guli warango, kaskas guli aramas todo, bak todo rastraledi. Puede que otra ganan memele lo real. Okay? At Jesus anane pola. Poko miyo ngoyen kakyang ale. Magabande patragan ok chang kakyang ale. Kisakisan ngayon sarawi. Pag chan wewe ki kauno. O gachan kak kasaliday. Ime bang kasaliday turuas po ime masani. Nansoni sak tayo. Makmail pakonya. Samayo bang pilpakong kumail. Ngoyo samayo bang kosan remail. Usapang kasali. Kasalita. Refill us through you. Okay? So Luke record kulelikan mawiyawi ta sangreng God through apostle ko. Okay? Apostle ko sangen Stephen, Philip, Paul, Barnabas, irelakam kamelelen Jesus Christ. Because ko saya moren Jesus Christ we are sapol ma minister bola kat katla ngayon sarawat yata pon manakap ka. Okay, mana kap jojo ka. Kaya dia biludan jojo po Israel ka utra me chosen. Chosen to utra Israel ka utra me puligi di Israel Mour. Kapay kata Israel lopu oy da oyeni. Nan maduri sa kriyaw isak payo. Pinamasani. Many are called, but few are chosen. Many are called, what gini yang sa God. Agaga kapakabarang mawala so. Gagak do extra mile so pogeda the chosen ones they do extra mile for God. Okay, reyang nim talang kolokolok, reyang lokolong kauno. Okay, aramas me puligi di aral Mour, aramas me kabay karay lobu, Israel me chosen. Many are calling tirin sa ulang watal sili. I'm a Christian. Apeng kauna Mour. Okay, so Souleng me kauno ekeredur. Asangan Souleng me kauno pilata emalawlaw. Pilipilo ko sangya. Eko sang ren karakter na ramaso. Eko sang ren heart attitude na ramaso. A pure heart. A makelekal. A limbakong God. A limbakong aramas. Okay? A chosen to do greater. Sign the purpose karaba lang ngayon saraw yan sa may market udana bang we sign what ki manaman makot kelep ka kuya through people so sign karaban sign
Engkak kasaliang kachal me patakan apostle ko. Patakan work in Jesus Christ me pass down on kachal Souleng me sapal MLL. I karapan sign. So kachal kilang ramokit na sign wonders nang kilel kan manaman o nan patak me pit Jesus Christ. Resource patak marosaya. Jesus is a healer. Ko so mau ko mi memorial rang kamau yala. Jesus me mi ye yang railo pang kamau yala. Okay? Ime we are ran pukat. We are ran pukat ren Christian ren Souleng. Kecukat tiar Buddha akam kamau yala ramas. Kecukat tiar Israel kan me iti tawen Muslim. En ragak datongi witchcraft ragak datongi mana nani kan apuesar. O kumpurudong rail. Okay? A pure me makelekelo me melelo eko san ren court a child count. Karata ko sombal kichan menyang chosen. Kay de kontra call. Huh? Makichaban durin en kauna ekar kichal toto. Ap kichaban ko sanya chosen before God. Eko sanya child all attitude. How much we love God. Ya wanna tell Pakong God. Ya wanna tell Melel Mong God. Ya wanna tell Limpakong Sapul Maramas. Apan likia tra. O apan kasaleta tra I. Lalen Mourin Railakan. Me peni e rong. Aray Limbak. Peni e rong. Aray Mongyong. Okay, karada makichay. Kilang sili. Wow. Kichay koinoken me Bombay. Chay soja. No market none signs and wonders, miracle. Just banan ke mata sabong menda energier, mueyo energier, eso je pagyo energier. Puegi ngen sarawi yo mok ngen sarawi kasaleta mana manen god. Ma kejaban idida wen kauno absujuka kelang mana manen god. Ele atramongyo. Sujalel take me kaunon bilgi chada. Enga chasa me jayam begar. Bilatao toke aramas meliki. Okay? Me garada ko sambal ki checken ro masan en god. Poikin kikitong ko chalen der charki. Ab chalen du bangi. Pogida. Ye ko bronco chalen moket nan manaman. Poik moket nan manaman e validate the word of God. Validate with a kapayada. A wado quote Quran. Yamuna event in the quote mana limbak, my sugar clan limbak. Yamuna event I quote a song kamauyala, my gabagabo sutrakak maula. Okay, Ramaskan me patapatakons Japan kamelele. Makarata child chorus makin patapatak. Yeramen patapatak. Men move nan miracle and signs and wonders. Master Joey Wiawi, Kaisi Solo Kapagap, Master Joey Wiawi, Chok Sapalia Tramongyo. Pueki Pataka Draso J Char, Esotra validate complete ministry of Jesus Christ. Jesus Patak, Jesus Kasalataki la Somau kan, Jesus Kamau la Somau, Kasalataki la Israel Mau out in Gen Sautokan. Okay, so a child minister more. Chaiban wonky. Chaiban men chosen by God. Okay, so tame yeah signs the wonders klelkan kengkasa uyayang aramas kengkasalita me mia authority mia manaman pon mahasan engkau kan mecel patangi. Okay? Lang kotok panon kauno sabol mamasan o kecayla ramas inanong ko sambal. Puegi atra Mour ketrason patangi sabol mangkot masan makauno kupor perengi atra Mour pue melel e ak tugatuk among yung makalakal apan likiyang manamanin sabol mamasano and flow through us. Okay? Jaban patak yang agi signs, wonders, miracle ban baki. Ama cha Mour mangay ngay samin buel puegi kailok te inang nutu kakaunde Steve
Akitaban patakcho, asotra power and masano. Wacha patanga, ebet, echoka mauralaramas. Okay? Porque kaunapan anoint, kasarawiala, utotongi, vessels to a tipso, como yo ngoy traw ya tipso. Kaya deng drago traw tipso nan liman court me kapagata, emen perinong, emen kapayata, o emen tatongi. Ari atra, serve God, pure, pan luke domo. Kauno irirong moyong mo makalakal. Kauno irirong paluar mo makalakal. Kauno irirong paluar me. Medue trai. Okay? Karada kasambal chalende men chang mararaseli. Men mokit nan mana peak tasutronok pok court. Porque chabikak mokit nan mana kano bilusan nan wing court. Okay, kasi mo. Nituan. Benji sa sama saninan madui suriya keo aban lelan so magcheban ikin yung wow we manaman ikin ko koop kauna ban masaniya sa sekitra okay so dami ko saya kisakis ngayon mengen saraw ki young child puwe ki aramasakan young child puwe ki a child lalapot apa ban lelan so magkitra wawala pong kisakis ko Trasonar nok lilimbak on kauno. Abu tau ye sansal kita to talk and God. Pogida kauno stand by his word. Roman is a curious actual. Gift and callings are irrevocable. Kisakiskan o peker make young child. Echuka kapresang. Mikarita the key. Pogidran more sarawi pon sambawat. Pogidran lelnan lang paraparan ki. Wanna tell the dog, tell and melon. Oka tell and limpakong god. Wholeheartedly. Sutra means sansaliki. Sutra means yaiki. Gibo chakak papa kauno, chow yo mokmokit nan manaman. Abu tell lusang wing god. Posolara tra limpakongi. Okay? Kasambali ki chailangan rong masan and god pomatra. Art atra mong yung sutra. Makelekela kachale dear ksakiskan ksakisko bangka wik chala amata mongyong makelekel atrapuko apa liya te mongyong poki anso maramasaman kauna chapta to tongi setan pilkin miyata nganen bon mason miya nganen kailokan miya siayen miya okay kasongon deep loud karda chastumen Papa court nan masanaramas aplusang morsod, okay? Wasa mimen ko saya tuan karaban kaunoa kachki yang child manaman the manaman and paki masani science will follow those who believe. Tell them go preach the gospel. Nimaran Jesus science manaman utan pan paki. Porque manamanaka men kalinganala court. Manamanaka men kasaleta authority. Manamanen masan me check up couple. It's not about us. Kaidek challenge sansalki. Kaiden challenge bon masogi. Challenge woigi me challenge kaiden mamal. Manaman me kan paki patangkan te kapakapakan. Kin koyo kasaleta. Kasaliyang ramas me miya court. A koron. Emnampunga trial. Yai. Akas kasaleta yi. Okay, o manaman kapil kasalita authority, the pungan the power and masan kan makapulipul me pit kauno o kuprang court. Okay, kauno men kasalita value of the message and some couple masanoa sign bil pakiala kauno men kasaliyang komi me ekosompal masan kan kosoya pokaite kosoy na ramas. Magtaga kosoyak cha demonstrate cha asa me masa ng got ma. Kajal makapul cha banasa me sang rem got. Iralakan makilikilang, iralakan mapakpaki, iralakan marongro, tapanasa got mo. Okay, karda ko sambal. Kajal son patangan tell and always point people to God. Kajal son
Itawen kan telen asa me goat me tatongi aramas kaide telen itawen aramaso ap melia la kauno. Okay? Itawen aramaso melia la kauno tuwecha anaramas kosoigo chaibil kaker jarma aramaso sapungalar proxana buksarawi agi chaibil poko pokata aramaso sangot kaiden. Aiging ong ay malia lan so koros aramasaman tatron lelai leader. Ma kosondigan kawit kan bil proxanger masanang god. Akot may banrong. Kardak chana na watak na ija buksarawi. Pabangil lelan so mechagin no kwaun kila ramas. Usola no kwaun gikauno. Walang gotaman liyang gotaman me among yung pure. Esaban mengam partisang. Esaban mengam bongi. Aban meng itidi yang kauno. Okay? Bagi lamun god. Bangan mimi bona nongyo. Wasayo eutra mechaban eugabana. We are silu eulel walu. We are silu eulel walu. Wasa example dami koskosaya mebit kitrail church and so what. Peter or John, pangatak no why. Peter and John were going to a temple of prayer at 3 in the afternoon. Morin sa waskalok sidu Peter son rakolang kapakat wasang kapakato. Met morin Jesus Christ ay sadar katla sang rail. Sansal mirail song kapakat. Katra kachalo lempon bekan mo yung klok sidu atailan song kola mimilan set tenan wala pe. Amay na sansalamao irail son kapakat. Klok sidu morin sa was rakokola was numsaraw. Okay? And a man who was lame from birth was being carried there. He was placed each day at the temple called Beautiful, so that he could beg from those entering the temple. Amanol rola wasaw. Ko tiligin wasan kapakapo. Puyengan bakmon ren rel kamiban ko don kapakap. Te ko don sarawi. Okay, you wuding ma ragalang lao kaitek wuding smart, hack smart. Ragalang lao puinapan limba puinapan katek po rail Souleng, usigla rail panina yo politimo. Aga saya me amateur sangra niya birth. What kudan la palan manaman anana wiyawi pues otra accident last week up me sola lugi. Australia lu up sola lu. Ako saya at birth we dry bugidi amatoro. So apanini ka te kampaka wala likin wasang kaudako. Potron sarawi ka angkolan sarawi Israel pakela Israel gizgiza. Okay, when he saw Peter and John about to enter the temple, he asked for money. And so may kilang Peter is on rabang patlonan wasan kaudak nanim sarawyo epakamoni puime ime kan wiwiya epulidin wasawen we bakbak. Okay, Peter along with John looked straight at him and said, "Look at us." So he turned to them expecting to get something from them. Okay, ikian mo ira Peter is son ira kokolan kapakap sangnan mongyong eglok silumorin sawas ira puligidi ira katrapkan rakokolan kapakap kosambal ira asatay rawiya ira stomagmagaden religion pueki sang niara kasabangka te sang niara kosay mana kapo me uyemi mo pakmoni tamira kosaya klang dongit Aria klong lania inen kasa kat te tamira banunda te buyayam. Expectation. Okay, a child kasik coat pamporta, a child kasik coat pangot kido, aban buyawi. Puegida, mia coat at a quarter, a yes, mia salanga, mia massa. Ime sotomauki trampongi sansal trakai, pomodo trakatra. Karkariai, tuadrakta, kau lemai, yai a kakrong, ijata is chukulang. Okay, Mata Poson, Emasani, I'm with you. Okay, Jesus Christ, Nia Kosto invisible,
I got stone patron child. Here Paula in the spirit, God is with us. Other than Jesus Christ, Emmanuel, God is with us. We will Mour in Christ Paula yasata. Ngenesarawi mimre child, God is with us. So a child situation can a child anana can their child anticipation. Damage child anana cotton buya child ban with great expectation. Japan in an kasik. Maban buya opokita coach koronga, coach mangi. Okay? So Ira Indian look at us and he turned to them, expecting to get something. Expecting to get something. So ikiyan ma. Komison kapakap kiaramas kamban bold kamban ayma. Poson we could take the risk. Irakelanga motor. Irakelanga momod. Mo iniya mauren mo. Ira mo inasa ronga sangaramasakan. But Peter said, I don't have silver or gold. Te mo in sutra monore. Sutra silver, sutra gold re. But what I do have, I give you up. Tame merey bangiyanguk. Okay? Tame merey bangiyanguk. So makom kakabakap. O kom kamelele memia Jesus remi. Komban ayma. Tame merey bangiyanguk. Amen. Tame merey bangiyanguk. Ako saya, in the name of Jesus Christ of Nazareth, get up and walk. Tame kiyang. Kiyang Jesus or authority in Jesus. In the name of Jesus Christ of Nazareth, get up and walk. That's a prayer of faith. So ramas so poson yoga kapakap songa. Aramas mo poson pang kapakap ni marin Jesus ni authority, dagot authority, ni kaunda. A kaunda matoro. Get up. Get up and walk. To a rumble ban in down treble. Get out. Okay, get kaunda. A poson maran Jesus, sotra na iboni, sotra silver, sotra gold ray, ime kanane, ab kanane laut sangoli silver, ab sotra meman in dawe po, son sarawi ka religion. Rabot lang ito ragiwe chalayew, descent limaw, descent yew, ray kola kapakapang kotra man meresasa, magkakamaw yu kala, irail bilpuro to, same o. Hindi dami ko ya. Mour in Souleng, spirit-filled, empowered, taban change, taban waksang religion spirit. Religion spirit shall we sansaraw shall deny the power of God. Okay? Iminang Korean Timothy silu limaw ko saya. Form of religion but denying its power. Jan trangasang sangan momotso ka. Sangan religion ka. Magosoya God. Absolutely display God. Okay, magosoya maula. Absolutely release maula. Pogida. Just joka melele. Chaka nindindaon na kier. Nan mueyo na kier. Men kakela kay kitrail men Bombay. So jali bilibil men yamomotso. Tela nane increase nine signs and wonders. Okay, chukos ko sa yami 100% perfect signs and wonders. We are two bakanay mongyong. Iso jay char kirey, o iso jay char kiren ki child chorus maganuya patapatak. Tela nane Mour sarawi. Tela nane limbago ang kauno. Kja soja after in signs and wonders. Kja after God. Puengkak kasaleta yi re child. Okay? Aramas chodra taba pound on treble. Aramas chodra taba so lang wunani kan. Pure luguluguriang aircoat so chokak sansal. Pogida. Ke trial me stumbling block. So jay boson. So jay boson. Kauno kupur peren ke boson. Ari bosonen ma. Ngayon sarawat yata porail. Drogolan kapaka. Bregelang me matoro. Release. Faith. Okay, ako saya sotra na gold, sotra na silver. Ako kutang kasi bila na gold silver po mag-aale ka ba mumotramen. Ata kanane Jesus Christ. Okay, ako saya in the name of Jesus Christ of Nazareth, get up. A command, authority in the name of Jesus Christ.
Okay, so the paglaw mang siyo ako kaon lapalap. Kom sawa sala pa buenuta. Kapakapen poson o kapakapen kaunda. Irair memana ka pomilale. Miye motor. Okay? Amasani, and then taking him by the hand, you raise him up. Kapakapnak, tokalapo, apieta. Raise him up. Sawasa, pukita labas chukan kosinenta. Esawasa kosinan. Apuegi yoposon, tokala, kapakaper, tokala. You know, child, act out our faith. Mapaman matak, sapatia met, nimarin Jesus korisongan. Kila paman, kamakit, pokita, kawata kata nang puksarawi. Ako saya nimarin Jesus of Nazareth, uda o alu. Moin labaw ya kanga kildra, ria, paralang, iwai kata. Okay? And at once his feet and ankles become strong. Ismeki yang kelail, naneko. Ne motor ko ismeki yang kelail. Kauno, pogita, irong boson. Without faith, it is impossible to please God. Ibruisa ke wano. Masodra tra boson just to kaparani da court. Magdawia to song about the main court. So was a laba buena lu. Agtrap setroka kenta ni maran Jesus alu. Agjab setroka kenta. Paralang traka yang sa wasa kasinan yata. Pumagcha paralang sa wasa puyanuda. Bogita, jakasik. Magdra kapakapir ni maran Jesus. Jakasik, magdra kaundar. Irairo. Porque kauno kachki ang child kaunda irair kan. And so make up ramas and the subdue, take dominion. Atami ibra sapaig or take dominion o kaundao kosang. Jesus anana pola puyen kapore yang child, Mour sojo puyen kapore yang child, makaban de betegan puyen kisang child, korea puyen kapore yang child, kaunda. Kaka kaunda. Huh? Just to count ramas. To count situation kan. To count dango kan. Moye little do we ramas. Just to count ramas. Pogida, kauno, sotra, count child. Kauno ki yang child mem pilipil. Insenom, babai. Insenom. Eh? Insenom so pesan tip. Insenom, you wanna pakong child. Ekak tatra, patik panatra sinas ngokak tanak. Apokito in Senetra. So, isme kin counseli trebel. Karada mumana trabang kasawi. Songan magodon kaunda kisanga child pung kisanga child kaperen kan trebel mimilale. Puegi a trai kota kito pol, ekito limpak, ekito mayaw, ekito salatak, ekito in Senetra. Okay? Abostro mean sangoros in Senetra pong. In Senatra, memita nang koprongko timopong. Okay, chachon, chawiya sapong selo mongot amoidang. Iwana limba. Apatra pilipilin sapong draw you mela, taban mela na ramastipan. So, irachukwalu so I chump up lang. And so me ira waikatapao, rakapakapiro ira. Sawasa when kosinan pasang, erase him up. At once his feet and ankle neko kelailta kauno pul kelail na neko porque kauno yironger kakan boson mesong kapakawiyayang olmatara. So he jumped up and he started to walk and he entered the temple with them. Okay, mo walk and much tor we bakbak moni. Net Nyayar karabanaba bitolong hala. God do something for me. Iban bitolongan kapngai. Iban bitolongan kaudakongi. Okay? Aramas todro sodra men goto nan buing got poresasa. Tama got huya yang rail buing kamu yung ngoy. Huya bata. Just to kakasalita kot. Magdratu edra Sony Peter. Mira uitsong kapaka. Mira song kalok. Ay rapid tatong manamanen god. Ya. Aramasaka pakpaki patlo na wasan sarawi. So yiramen dati didi aramasakan kapchaka ite ko triwape. Kachai sango troyo telanana kot. Telanana kot tel kolula willi kapche melel.
Pokojanga pilgitel dasanya ban liki. Ukasalita sapulma kalangan through us. Walking and leaping and praising God. Testify asa. Ipakpak moni. Mana kawaso na moni. Apo kitonya Jesus. Ikon manamanen Jesus. Nampal waray ka. So ibang kapunga Jesus. Okay, so larmi mito na kosay. Emiminin life change. Makarita aramasaman me kon Jesus. Ekin drukke kapen. Asa. Tame Jesus wiya yang amor. Amen. Yay kapakap kamu yung ngoy. Traban yang enjoy. Just traban bodiala tra. At kapakapakam bang pasapang. Chay bang kausawing south sang ren aramas. Chay bang pulpo chay pon mesumao. Chay bang kapakap nan telefon aramas pambil maula. Okay? Chay bang patak. Authority, power, anointing. Kadian masanang court. Mesarawiyo. Puya chay bang Mour sarawi. At chay vessel up and honor God. Masan koros mapulisan ang tawa sa child. Abang kamaura laramas. Chay sa tramen we stumbling block. Chay sa tramen we men katipakalakel on court or Wayne court. Puya Wayne court. Manaman. Esarawi. Marain. We mock-mocked. We kamaura la. We kaskasalitan nan lang pon sambawat. Estro mga ya kodo. Apo kodo sang ni limbak. Kodo sang ni baik. Makaon Jesus wiyayar nanto mo nantoy. So itra tra. Meleleng kiyang ya tra Mour. O tra papayin ni lamuki. O wawniki. Amen. Kalanganin ko makaon Jesus. Kabengkiyang ko mo sapol mamamasan. So say kito Lord. Songkoros me sa ronger sa nanane. Anane laut sang pui kamelele. Song laut chodro sa saiki ang asa te kilang terong te pilmatawata. Kom ka chung kulong relakan bepakong komi. Kom ka chung kupro kapeta ko Rusia. Miyayang yan ang clockwood. Te pil Mour. Kapayan kauno sang ni sapul mo makalangan ng limbak. And koyang mong yung koros. Through peace and joy that only God can give. Kapriyang komi at kapeng kasapa kalangan ng komi. Amen.